Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong amperin lengdo hene kasngi ka artarik unaitung arajar arpawar. Hadien balayo I haikilat patai kubor ba kinong hikai adhok kikwa bakan wan jungo yaki. Kumta marmar hadien katu kani kenta kalalet banyak kendo hidaladi yakini kinong hikai kibadang beteng banyak hi hakmat ke additional secretarian. Habakren syakilat patai kubor, kakong amperin kalaong bahadien bakalayo I yakani kamuka duma ka jongki, nakaliang jongka kalaong bakan persyang yakren yakani kamat kabadan kam, bad menteri rangba ka jella, kadbala laibor baret banjarab yaki. Shushu kakong amperin kalaong ru bakas ngausik tang habakayo I yakani. Kalaong ru bakibor badaikmi, kidai ban pet benya yakani ka jingdawa ki nong hikai. Sisya, baka management pa day ban shimti ya ka jing pet jing sumar ye dai kalong ka ba sisya ba let's say la day ban thao no ye kendon ya ka policy pen kam hakisnan ki ban wan ban nakaliang jo ka management kini ki welfare measures ki day ban le nga jik si kakatang mga kamisin ko nga habang ayo so ba kanong hikay ba atlet ibig kinong tray ha kaneka system kabaki tray maki iyo ado imbuhnay ka shuti inipan kinyo shuti maki hapsil no ipek substitute just kakata ya nga naman nga ngan hi ladang adang suyo kon ngan katang ni ladang adang suyo kon may ipat kitay kim aya nga yung mga shuti kabaday ko hap ko nga Tiki management committee skin hapan khatro ini ladang apang mga ihap hiban petlam ya don em ginu schemes jo sarkar ka MHIS ka kini ginu kay do kinyo access kinyo benefit namar lada pipang sendet lada ka bill jo ki ka he itulok nang hikay ibarit hakani ka ad hoc capacity te pila man sutro ki shem kada tigem jo ki ka man kasi ladang kendo accident atau biyan na pag nadon kam ki ina pisab man adyan ya kata medical need ka mga don kam ika hi yung kay kale si kam mo kita ki labor department kita ki wage department ibala man pet dem ni kata ngalatre yung ganong hikay sa sinem la price sinem andayam jiro ay kataru kata pwede mo yung pension ki tinalong kini kijing demand ki katray kat nang mi usnem kat nang kat nang bon ki complications tingi happy baniya kan rei ho hai ni ko do kot ni yo man song ban MBA tang katinay tang kadugnay na one election kama kakular ka na way ba India silent ya kini kitam baro nakabenta kijing ha boy lang nung kay ibaday kinong tao jong kata ka future community jong kanong katila kay nila jua ye ka implement na ka force ko nagatapim lang din ipor komenta kide ipor ki bajanja ha pi hadin kata ka klam jipang covid ila penmat ni shibon ka jige ila don shibon ila ki jinglut jingset jong sarkar ti day ban ay ya ka increment ya kinong tray laki day sarkar ne laki badray private ne laki day badray tang hayin tungan nimla pan expect ya kinong tray yung ni bakimbun banyo ya kadyo kutulog palat bon snem hindi pan shukren pa day hindi pan kit na katwan isa kumno kini ka sarkar lada kaya kren ya kini kikamban kinong hikay kumno pa kan beteng iki hakisnem ki panuman kamdan jingot pan ong ngin ay manta tamala sa stem punyo so bad inong hikay ki yay don kapisa ka don kamdon re inong hikay ki yay tray kamo ba ka tukti ke ngin ya pet ngin ya tren bad ngan pisang napo kasen muro siya kadto ngidon siya ba kasen ke ngidon kata kajing mut ba tong niya keren niya perta hasurok mamentang idon kabenta kabakam kumpang naman nindon lang nakajong kasen desi ngamtit kaya kabang naman ni na kani kamangan iso
nganumpat la bangan kren syai naman pa bet ngangawan hang ni tangkum kanong sosnong kaway na kita kinong yalam jong kaniga jela ngayon ilemba ka social media ni pagbiong balay ko ang piniliwan di ngala kathay kani tongan lek ngan lain tang ba ngaskaw ba compare ba dai suwan naman hapan snap ngaday tang gawin na gipat yung KMDA government hadin pag-join yung KMDA government ng taus na ngamtip nang mentang ngadang UI yung kanay memorandum ko dyan ngadang yakran ni parti ni ginong yan namin yung kanay halor kanay memorandum nga menin nga layo siyong pag deputy chief minister ba yan kanang katiba nation ni demand nga ni katu yung chief minister halor kanay but ngamla abangan ong ay ru walat lang ta naman pa nga ngaday tang kata kaban ya satlem na kata kini kay hado kadno kata kini satlang nga country camp ngamte tang ba way baladon hi kani kajing ya kenat kapakat ni bun sni ni pat step dadang susong menti kanha tingan persyang ngan pet ngan kni ngan sngotu ngan yakren bad ngakermen baka sultan kanum penslam shu kam damar ba tambha banyu ini teachers iba syong ni pat stem ko oi kan kulit kata kajing dia suju pakla hapdeng ki ministers ki bapaya bat ini di kumbun long kai ibaya keren dia kena ya kam kilesi hakum kali kapon mangi ki bomlong diberikan di ebeli lesi ngila mangin penjem baro aria lesi ngila ban wanlam ye kini ki ar mamla sya kanu kajing ya suju lang ngam pala pentip ka e ngala pande nang baya ka banga syakhat ngakemen banwan directly sa kasurkan naman ngamdan kam banday ito kana ban pertae ya ka e kabangan kentu ya kasurkar bande namahoon ngin ong ikito ya persyang bagya pembet di kam hakar kom ka ha kom ka ba jai haka por ka baling kotam kajingla ka di ngim ko asyo ka di ya kali ka ba pendrong ni hartal strikes jong sectors ki repair state but na kernen ba ya kani hi bakam kan sadon kanu solution ka makam ki tamangam pala bangan ong kay na marngay la ding ang patip kanang wan mentakasni kanang tip mentakasni kang makin siya pet